Kahinyot Youth Council HYC Maulai Circle hakakat laitri uleber arjar arpunreo lingba kasir lapalang operation SLO kalapan long ya kejingkenra barjala ki batray bean haskul ba nihu. Hagani kejingkenra kaseng kalayo ban penherkrat na kate jaka ya kumba khat sangot ki barjala ki batray klam dadan ki kot ki sla ki babiang. Hagani kasngi na kalyang ka HYC Mauplang Area Unit kalale ya kani kakam hagajaka tray katanat PHE bat kumjuru hagaskul JNV Mauplang hakabala lap ya kumba khanyo ngot kinong tray barjala ki bomdan ya ki kot ki sla ki babiang bat kumta kum kaseng chisndon kalabe no ya ki na ki jaka ki bagi tray. Nilalap artli ki jaka tray ba ki kontraktor ki wanelam ki nong tray ki banabar ba ngimtip kiwan nang namar tangka ada harkat bakin penjisya bagi dino undiar kimdan yang keli saya ka lebar lesen leh hang tang tali kina kelumar te kajing kalong ba ki kontraktor lada kiwan yalam kontraktor lada ki company lada kiwan yalam ginong tray ki banabar subha dapan biang ya ka lebar lesen penjisya ki ada harkat water ID lem kumta na leng kaseng kadam ailat kadam song klikti ba pinwan elam yakum kide kibri bangim tep kide kinong indiana kide nang no na ta kadaw ngina kalyang menta kasni ngilayo snan mambe krat hine ki barjala ki bongim tep ba kide nang no hapo PHE kidon kumba khatwai ngodi ai bat hapo school GNV kidon kumba remote tengi naleng kaseng ikam ailat ki bakin dang syong bakin tray ngilabe hisendam bat niong hiru nda pilawan biang saisin pen biang rekat kot kasla ke babiang lem kumta kaseng kanom syong klikti bat lada jia ke ki kontraktor lenik company caption dia jingkli Habatin pej bahagi ki shop ke shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya